Kwamambala kunjalo yeche mlaleli weKwekwezi FM namhlanje semalangena lisumi namahlanu inyanga kaMgwengweni. Umhatsho ngiwo yiKwekwezi FM kukhanya ba. Ngikulochise namhlanje sinje ulotshiswa ngoBranko ngokwaBhoholo nguBhoholo kontombi. Mbuyikazana Marumo. Gonyawo chawo nyawo zimasese osibamba ndululo kamahlokolo. Sibamba ngwe ngomsila amadoda abathe bayibaleka yena wayibandamela bathi lisa somboni watshelwa ngibani bonengwe yabanje ngomsila emaganadleni ngutshangatshanga ngumlwayo yedwa onganamlweli ngosinakana konganabelo owaphosa umkhondo kweleswazini umkhondo wabuya ugobhoza igazi nguBhoholo kontombi udludlo omnyama kaMadawumbani usaluse ngodludlo amaruma hlezi uthoni kabahle ngisoba yengiwe thina ikhethu kwaBhoholo kwakungazukusa ngathana khe ngakwazi imlambe impilo kwazala umachara kwazala usakazana ngubabili kaMhlamunye ikunzi imbila kombawu ngeyabulala ngambili yangayithaphuda kanti hlaba kezemzini ingangazi kamankengana ihlo lephakamako abahloli bezitha abagoqe ngamadolo yingogorwana mndazana kosehliwe waphosa imbokotho emazikeziki wabetha esangweni wabetha eminyango yoyame khethu na uchinge khethu uzakiyama ingemani uchinge khethu komloyisani kumloyisana katha ngicezela kokusi liyachisa ihlelo namhlanje sinjengoba namhlanje sabo baba bayagidinga kugidingwa ngokuthi abantu ababo babakhumbule bonyana bobaba ngingazike sengikhuluma nami ngoba nangiphethe abantu lapha ngingazi bonyana kuyinto mbala ekufuze yenzeke ngendlela leyo namkhasi zokuthi sikhuwa sisikhethule sona thekele zami zizangazisa ithekele zami zizangitshela kusasa ke inaga godu igidinga ilanga labantu abatsha ihlelo lethu la namhlanje sihayi likhamba ngabo abantu abatsha namhlanje ngimeme abantu abatsha bonyana ke sibe nabo sizokukhuluma umuntu omutsha nesikhethu ngoba nasiyazi bonyana kunengi okukhulunywako ngesikhethu nomuntu omutsha khulukhulu lapha kuthiwe khona abantu abatsha bathathe ukuthi isikhethu kuyinto yabantu abadala ngikhamba naye uSipho sakhe mbuso muhle kadlalisa kabongwe yaziwa kabanenge bazomazi ngelithi ingwenya amabhande siyamazike nake ungwakwabongwe ngubongwe amagobholi ubongwe umnyama amadoda abovuze wamnyama nencusa loyise usonyama idle umhluzi ungakaloyi mbengo mayicili wosangezibi uhabe abalanda ukuphangalala undamo ingamuthi ugawule wahlahla wakhe umgagadla amabheha amnyama kwawuba ibhehela zumuzi lingakawuyi ibheha lokukhonile ngubongwe amagobholi isigobhe eside sakubona omagenge kube zazimbili zazizagobholana zesababo tshezi kathubula ukhula imizila yamadoda sesababo magida alchaba bongulungulu amavutha kanikulu sesaba iqine lemavutho mabi iqina ilagada ngemzini kwabongwe wamagobholi umza wamagobholi wabola sithube sidala umagobholi umthonjana osehla kwendubazi indoda engawusela ibhodla isibhoko ibhodla isipithe ibhodla isibhoko umfazi angawusela uyabhinjidelwa akhambi yedwa khamba nentombo kwamabhena ngoDorhodera ulungile mabhena umazi ngoNikha mabhena bathi thatha ikomo nasikambuduma kwamasoko sikile isigwegwe sakobingweni esahlobo kweluleka ngathana ibingeselithi sasakuzama ukweluleka sasinda ngoba yaba sigwegwe selitshe ikomo ngekamsika mhlanga wezembekomo nabantu gugugu njengomlambo uzele zulumisa uyakuna lenzasi uyakuna kosomhobenzasi le uyobulala inkomo nabantu bathi thatha ikomo nasi ngeka nqaku nomzimba wakhe ehlungulwane lahlala emhlehlweni lihlalele imihlambo yamadoda lihlalele umkhetsha kanzunza lihlalele ukotheni kanzunza lihlalele uphethe izindaba lihlalele abosikhethela amaqaba kubunzunza kananasi kumhla sibathatha sibathela ngehunu mhla kusala umzwazwa omaphi kwambomvu mhla umfazi wakwanzunza athi usihleka nengwe
uhleka noncago kaMbuduma ajasilwa ngesiqo somlandakazi kanti sikamthisa sikhona. Hayi siyamazi ungokomakerana, umakerana uthiwa ngumakerana owabhodla ngesilongweni ingwenyama yeribini ke leyo ngobe lethwa ngumavula ngisomakerana. Hayi namhlanje sizabe siphethe zona zesintu. Uzwa ke bakwethu ngithi ke angibangenise ngikwazi ukuphakamisa abomamkhulu ngiphakamisa abogogo ngikwazi ukuphakamisa abantu abadala ngikwazi ukuphakamisa abantu abanyawo zethu sikhamba ngabo ngiphakamisa abantu abazandla zethu siphethe ngabo ngiphakamisa abantu abamaphimbo wethu sikhuluma ngabo ngabasibelethako nangathana khange babe khona ngasingekho lapha. Dokotela Lungile Nika Mabhena Yeche. Awandi kukholo kunjani? Amavuko ngiwo sihlwile singabuza ngakini bonyana nivuke njani lapha engakhona. Awakhona sivuke kamnandi bekuthi sishwa kamnandi ngilothise nomlaleli ekhaya ngithi namhlanje njengombana kulilanga labo baba eligidinga bobaba ngithi langelihle kibo baba langelihle kubaba ngibelethako ngiyathokoza. Thokoze khulu kwamambala hayi barareka ngabona abanengi ukuthi hawu nithi umuntu omutsha uDokotela Mabhena umuntu okhuluma indaba ezikulu kangaka zabantu abadala. Hayi sizakuzwa kuhleke namhlanje mina angikutshele emlaleli bonyana umuntu omutsha akhe ngilochise umkhalangana bongwa amagobholi ingwenya amabhande mntu ungamkhalangana yeche. Nyawo chawu Amavuko sivukile indaba ethu ngezolini. Sithokoze khulu kwamambala nisavuke kamnandi namhlanje sikulanga lokugidinga abobaba. Abobaba kazi ke mndungwa ubaba ungubaba. Hayi ke ngizwe umuntu mndungwa nakakhuluma ngobaba athi ubaba wayeliduba. Hayi wami ubaba walala ngo2012 nangikhuluma ngaye ngithi ubaba liduba angithi ubaba wayeliduba kanti waba liduba wagcina nini ukuba liduba. Ngikhuluma ndabethu manje angithathe lithuba ngithokoze kuwe ungidosa ngomkhono ungidosele ngaphathi komhathi omkhulu umhathi wesikhethu umhathi wekhethu. Ngithokoze lesi nabalaleli lapho bakhona emakhaya ahlukana ukubeka indlela fiso ke sila ngikufaka ngithi imbala ngoba ngubaba mina wami ubaba ngibeletha kuba budlalisa liphogo la 1962 kungakho namhlanje ngilidolo lephogo ngilibheja ngidolo lephogo la 62 wayenda silo iphogo ubaba ngoba liphogo usiphethe lephogo kunjalo mlaleli mntu omutsha siyakumema namhlanje ngiyathemba ke Nika ngwenya amabhande bonyana umlaleli wethu nakangenako uza kungena mhlawumnye nakabuza umbuzo akhe abuze egameni labantu abatsha ngezinto ezithize sizibonako ngabantu abatsha. Sizokubeka nje bonyana khuyini nani khulukhulu ke ukwendlalela bese ke singakutsho ke nokho umuntu omutsha naye angene azibuzele. Mina kungirare ngizokhuluma lokho ngaphandle kokunikela ithekeli bonyana zingiphendule nje ngombana sizokuya ngentolo. Kungirare kulokha umuntu omutsha nakabuza ngokuthatha. Hayi angirara lento ubuza njani ngalapha ungakafiki khona angikholwa bonyana sindebele leso ngombana ke na ukhona ukubuza ungakathathi ubuze ngokuthatha. Hayi akungithunaneli nangabuza ngokuwela ungakaweli akungithunaneli ungabuza ngokuthomba ungakathombi izangirara kodwa na umuntu omutsha othetheko hayi asizikhulume utsho bonyana uthethe ngendlela obuza ngakho kodwa siyabuya. Umgwengweni inyanga yokutyelelisa nge-men's mental health #tsheja umkhumbulo wakho sitsho emadodeni akhulise intshaba akube yinyanga emnandi yabobaba iKwekwezi FM ijama nani kukhanya ba. Awukaphundwana kancane nakhona uvulela umhatsho ehlelweni sithini isindebele imasu 2 ngemva kwesimbi yesithandathu. Hayi ihlelo lona lingene kodwa ke ithekeli khona sisazokungena
ngaphakathi komongo esiwuphetheko namhlanje umongo ndaba wethu umuntu omutsha nesikhethu wamukelekile nawe ukubahlangana nathi bowuhlanganyele nathi mlaleli ngokusidosela umtato inomboro yethu lize bunane sithandathu lize kuthathu kubili likhomba bunane namkha uchiye iphimbo ngokuthi uthumele iphimbo eligadangisiweko ngephimbo omgadangiso enomborweni ethi lize likhomba lithoba kune kunye kuthathu kubili kunye likhomba kubili nawenze njalo asinawe ehlelweni nethekeli zami ngiphethe uDokotela Lungile Nikhamabhena ngiphethe usipho sakhe mbuso omuhle kadlalisa bongwe kamagobholi ingwenya mabhande siyokukhuluma ngomuntu omutsha nesikhethu thekeli zami ngombana ngithome ngakhuluma nabo bamkhulu nabo khokho nabo gogo angithemba bonyana ke nokho anganoneli lapha ngibabize khona bakwabongwe emagobholi ngombana yazuma ekhabo lakhona umagobholo ungokwabo kwaBhoholo ngithemba bonyana ke nokho ngibaphakamise kuhle kwamabhena ngithemba bonyana angingachaphi kangako engingakutsho ke sendlalelweni senkulumo yethu yanamhlanje siyazi bonyana zinenge kangangani izinto ezithinta umuntu omutsha nesikhethu kangangokuthi abanenge bathatha ukuthi isikhethu hayibakhulume bonyana isikhethu singesabantu abadala ngizibuzeke bonyana uza kulinda bube mdala ngaphambi kokuthi wazi izinto ngesindebele sekhethu na akhe ngibekise namhlanje sisikhona ukubona bonyana asisahlukanisi nokuhlukanisa nasisemnyanyeni bonyana ubani uhlala kuphi namkha ubani uziphatha njani kangangokuthi sikhona ukufika ebandla sithola amasokana bangisana ikapho nabo baba ebandla alo kubani kuhle kufuze simbuze bonyana kulungiswa njani kubani yena kufuza kulungise lokho namhlanje sisikhona ukubona abodadewethu asithi njengoba na impilo isithethe yasibeka la asithi siyala bonyana umuntu wengubo vunule athekeleze ibruku kodwa asikajayeli kuba yinto engakajayeleki bonyana umuntu wengubo ya emnyanyeni wesikhethu abonakale athe ngebruku asikajayeli lokho aloke sithi khani bayakhona na abantu abatsha ukuthi sithi sifike la namhlanje ukuba abantu abatsha banamhlanje bakhumbule bonyana baba abantu besikhethu akhe ngithathe umbuzo lo wokuthoma nguphose kuwe ngwenyamabhande ukuthi kuyini kuhle ekufuze kwenziwe ukuthi sifundisane njengabantu abatsha ngendima ekufuze sibe nayo nakunomnyanya ekhaya namkha emzini itokoze ngithoza ithuba kalangana ngithande indlela osengalele ngayo nofana ubhule ngayo umbethe ngaphambi kokuthi semavikelini nawuthi kuyakhonakala na bonyana utitshere angapha abafundi bakhe impendulo ngaphambi kokuthi atlole imhlahlubo zabo na kuyakhonakala na bona umuntu atabona isithombe sengipende athi kazi kwenzakalani ngapha ngoba ukhamphezi komthala umhloleki ngawabelana ngawo malanga mbala adlulileko ku-Facebook ngathi mina ipilo ingoma ayitshelana akhoneki ungabuza ukuthi alona zawanguyiduka namhlanje nje kathi ngiyabona ugijima ngesonyeni ngikhaya wangilahlekile inyanga embili zonke kanti kade beninjani lapha lesipito sekhethu eyomile uyazivela umthonjile indaba ezipha nawuzayazi ngokuphelela ngokudedileko ikhambe leyo ndlela leyo manje lesikhambe sikuthwala sobantu abatsha esizithwesa bona sivumele ukuthi esinakho namhlanje ekuphathekako udinye ubuthina bethu ngoba nangikhama ngikoloti ebhulivilo ngemva ngifike bandla lawo sobantu ngibona nginesiselo lesengisithanda kulekelela bandla lila angisakhumbuli konzini unomboro 1 ulandela ngu-2 akwenze ku-2 eze ngemva ku-1 kumele ngazi nangingene yege nabo sobami ngiyathokoza ngithina ngingangakuphi ngokuqala ukuthi kuhleleke njani lapho manje ngithambe isiphunyulo sokutheni nakuthiwe unemali nisigambuka singamtshela afika athi ibhodlela lamaqhegu lapha manje sakufakela inye nokho ngosibari nefekile ngosibari ihlambe isiphunyulo lapho sithi sabantu abatsha sibonisana uthi nawudubeka umbono umuntu awuhlabekele ukuthi mara kuyafana ukhetho ukhulu uzongitshela ukhetho ukhulu ngoba ngathi ukhetho ukhulu lokhu bakunyenda phezulu kuba ngathi ihlamba emele ihlale ihlabe kanti ubukhetho isilinganiso sakhona ngwenya amabhande kufuze angazi umuntu vana athi kufuze sibe ngangani nangingasi ubukhetho
ngibe bukhethu ukufikela phakatha bese kuyale phezulu ngibe yini Ndabizitha manje unamsiza alalele ngoba mbala ulalele umzango-ke uzakuzwa ngefihlo ngakhula ngitshela zintombi ukuthi angikhona ungakuthanda wena mzana kwabonga ngoba ayinawo ukhetha ukhuluma ngayo into leyo ikhambe yangembatha yabangathi isiqalekiso phezu kwami ngiyithayele ekukhuleni wami ngithuma ukuzithola kuhle kuhle abakusimba ngayibize ngayimema le injini kumele ngizikare ngayo kanti namhlanje ngikhuluma emhashweni omkhulu iKwekwezi FM ngiyabangela kwabukhethu lomkhulu-ka so angazi isilinganiso mhlawumbe kumele abebukhethu sinjani ngoba okunye namandebele khethu akerare awodwa bathi yakuzona umdlalo laleyo sibele sakho sisawadlala uzuke isibekele sikangaki simandebele singaki asihlengondebele na ngoba nafike kwasimyendiyo bathi hayi wena umdlalo uyewadlala lewe kanti ikhanye ngibathanekile lapho talezi beka kamnandi ngwenya amabhande ngusipho sakhe umbuso omuhle kadlalisa kabongwa amagubhuli Dokotela Lungile Nikhamabhena naso indaba wayichisa ngayizwa ubongwe ungabeka uthini kuyini okungenziwa ukufundisana nokufundisa emntwini omutsha ukubanyana akukhuthalela kuthande ukuba yinto angiyo Indebele Ngiyathokoza Poholo ake ngitsho ngithi isikhethu nofana isintu akusiyinto yabantu abadala nofana abantu abakhulu isintu sisintu sabantu bonke begodwa wonke umuntu ngaphasi kwesintu kunendima ayidlalayo umuntu angeke ahone ukudlala indima yakhe ngesintu angazi ukuthi isintu kuyini nofana angazi ukuthi endimeni yakhe leyo kufanele ukuthi enzeni endaweni yakhe leyo isintu esimbekekiyo kufanele ukuthi enzeni manje-ke abantu into babethayo ukuthi baqabanga ukuthi isintu yinto yabantu abakhulu angazi mhlambe kose ukuthi ube na 50 or nofana kose ukuthi uthathe ukuze isinto usazi ngingazi ukuthi nase ulapho uyokufundiswa ngubani bese ngiveze ngithi mina izinto zesintu ziyahluka Poholo kukabili kunezinto efanele ukuthi wonke umuntu azazi ukuthi uyindoda nofana umfazi kufanele ukuthi uzazi ngezesintu bese kuba nesihlakalo engeke wayazi engeke wayibuza ungakafiki lapho manje-ke na umuntu azokuthoma athi ingoma abantu bayathuka abantu bafuna ukulwa kwangathi ingoma ngile yokwela abazi nofana ngithi bakhohliwe ukuthi nequde yingoma ukwenda yingoma nokuthwasa ngokunjalo yingoma izinto ezikose ukuthi uzazi kamari umfazi wazi ukuthi okay kunento abathi gida igwabo kwenzekani kunezinye engekhe wazazi vele kungeze ndabeni into ezifana lezo nequde ngokunjalo ungubaba womuntu osuwazi ukuthi kunequde kufuneka imbuzo emhlonyana yokuhlatshwa yisokana la kwami into ezifana lezo kodwa kunesifo yangequdeni engekhe wayazi manje kuyahluka abantu kose ukuthi bahlukanise ukuthi kunezinto engekho uzibuze ngombana songakafiki lapho ihloniphe ufike uyilokhanje bese kunezinye izinto ofanele ukuthi vele uzazi zisemeshweni kufanele ukuthi sikhulume ngazo siqoqe ngazo ukuthi mara umntazana nakaye emnyanyeni wesintu ambethe ibhrugu kuba njani nawubuzileko akuthi ukuthi uthanye khulu akuthi ukuthi wazi khulu ngunika ufuna ukutshela abantu ukuthi benzeni ngempilo zabo manje-ke indlela esingayenza yokuthi abantu bafunde ngesintu ukuthi abantu bazwisise ukuthi kuyini isintu kokuthoma futhi sihlathulule ukuthi kuyini isintu isintu lihlelo lokuphila lomuntu manje-ke umuntu nakafuna ihlelo lakhe lokuphila ukuthi mina njengolungile ngihlangana njani nozimo ongowami nofana bezimo bami ngiphilisana njani emndenini ngihlobana njani nobukhosi nangizokuthi indaba ezitha ngimuphi umsebenzi efanele ukuthi ngiwenze ukuze undaba ezithi awamukele naye ngokunjalo ngimuphi umsebenzi bekhosi nefanele bangenzele wona njengomana ngimndazana ngingewakwamthweni kose abantu bazwisise ihlelo leli lokuphila lesintu ukuthi bahlangana njani nobukhosi bahlangana njani namasiko wonke amasikopilo wesintu ngitsho nayo ingoma le esibonako iwelwa ithonjwa umuntu aenda athatha abantu nabangazwisisa nofana bazi ukukhuyini isintu sizokhona ukuthola indlela zokuthi okay ngesesiyazi ukuthi isintu khuyini alo sifunda njani njengombana sithi esigabeni sokuthi umuntu bamntazana la ngiziphi izinto efanele azazi njengomntazana zesintu nawulisokana ngiziphi kose ukuthi uzazi zesintu not just
zengoma yokwela but zesintu ngokupheleleko nawungubaba njalo ngiyathokoza. Hayi ngakuzwa Dr. wayibeka kamnandi mlaleli weKwekwezi FM. Ngithemba bonyana nawe uyazizwa ithekeli begodu siyakumema ube nathi thumele iphimbo umgadangiso lize likhomba lithoba kune kunye kuthathu kubili kunye likhomba kubili. Ungasidosela ke nomtato lize bunane sithandathu lize kuthathu kubili likhomba bunane. Akhe simdobe umlaleli ongenileko. Ngizwe lapha ke ngwenya amabhande nokho isitsho bonyana hayi kunenge lapha ngachayisa khona naziza kubodadethu bathi hayi ngwenya amabhande siyakubona ukuvuthwa uvuthiwe kodwa hayi ubundebele bakho bubunengi khulu. Isidopha umlaleli okuthoba. Ngithokoze Branko Boholo. Namhlanje ukhamba ne entourage entourage vela mahlangothi omabili vela ngihlangothini lika Dr. unika unamabhena ne entourage vela ngakusipho sakhe umna kwethu ubongwe. Nasinto esilahlekelako si babantu abatsha khulukhulu ukuthi ke isindebele sifihlo. Kuqhakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho ngombana ke ikulumo efana ukuthi ihlale ukukhumbuza umuntu ukuthi ke awuzibuzisa lapho zesigaba esingehla kwalesi okiso. Angeke ngathi ngilisokana ngithi ngakathathi ngikhulumise indaba zokuthatha ingilahlekela lapha ekutheni ke isindebele sifihlo lokho kuthiwa ukuthi ke zangale kwesigaba ongakafiki kiso kwakho zizokwehlula ngombana zingehla kwakho zingehla kwesigaba osuke ukiso. Kuqhakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula ngaso sonke isikhathi lokho. Ngiyalithokoza ihlelo lanamhlanje ihlelo khulukhulu eliletha elithideza umuntu omutsha esindweni. Sithokoze khulu kwamambala Branko ngithokozani lapha eWitbank. Sithokoze khulu kwamambala. Washamkhashi kwekwezini kukhanya ba sithini isindebele. Ukhuluma noprofessor la kwaKafontein B wakanduli. Yabona mkhashi kubalulekile ukuthi thina abantu abasha sizibandekanye esikhethwini sisesebasha mkhashi ngoba kusasa kuyoba ngithi amaqhegu asalako wamandebele. So kuyomela ukuthi sisondeze khulu endweni zesikhethu mkhashi noma sekunama technology nje izinto zichange mkhashi sikhamba zichange mara isikhethu sona mtele singasilahli. Kubalulekile ukuthi umuntu omutsha uzibandakanye nesikhethu mkhashi. Tonko Dr. ke labalaleli ababili ungabeka uthini? Ngiyathokoza ngiyabeka abalaleli vele uqinisile uprofessor wakandulu ukuthi nawu umuntu omutsha kufanele ukuthi uzibandakanye nesintu nofana nesikhethu wazi ukuthi ini kuyini. Ngamuza nomnakwethu la athi angekhe wabuza ngezinto eziphezulu kwakho ezifana nalezo. Into engizoyiveza ebantwini kose ukuthi bazwisise ukuthi isintu kunengikhali eziqalane nazo. Sinento abathi i-technology of which ilwa nesintu. Sinento efana romance elwa nesintu. Ziningi izinto ezilwa nesintu. Okuthi ukuthi ungathi uphaphama una 50 years mhlambe uyathatha kuna 50 years nofana una 45 uyathatha. Ngawuthi uyaqala phambi kwakho akekho umuntu ungakufundisa izinto fanele uzazi ngesintu. Ilo kanjini njengombana ngithule kuthomeni ngathi mina into ezinye ziyifihlo angeke vele ubuze ngazo angeke uzilandelele tot ziyofike lapho kodwa kunesintu esisemehlweni idwendwe nobukhazi siyazi ukuthi kukhona kunjalo fanele umuntu azi ukuthi idwendwe nobukhazi nofana umtshado wesintu unje ngamarungazi ukuthi ini yenzekani kwathi kwacima ifihlo kwalakho kodwa uyazi ukuthi ikhona begodwa nasengifuna ukuba nguma nofana sengifuna ukuba ngubaba kufanele ukuthi ngithathe indlela le begodwa umtshado loyo uphelele unjalo awufuni i-white wedding awufuni okukhulu. Ngiyathokoza. Hlala kamnandi yezwakala. Ngwenya amabhande ungathwayela uthini kilokho okuvezwe balaleli? Elezani ngiyabavumela bomna kwethu isintu kusingeseqhegu nofana umsana. Isintu lesomuntu sisintu somuntu wakwantu. Ngakho-ke akuthogeki ukuthi ube nemeyingaki uze ungenile
wesintu ungenelele njalo njalo. Nathi into evane khiyithanda ingidribe phela ukuthi ngathi mina ngisakhula kwabanjaya kunekulu namhlanje ngoba odadewethu wasibalekela wathi iyafana amandebele akaseromantika. ya uthile udokotela uthi okhunye ukulisisitha isindebele esiqalene nazo manje indebele ngangasi romantic ngizibuza ukuthi ichifiti le asesifalise nethi ichifiti yodwa kwakuyini wangasi romantic na ngoba nengoma zesikhethu esizihlatshwa kangaka badawa solo bathi ngelele right through abasinikele into enoromantic. Ingoma zesintu inoto zekhethu zinayo iromance lesikhuwa le, zinayo igospel ngazibala. Nasiqala ukuhlolisana mhlawumbe ngokubili siqale ingoma kadla umbana undanga zethu ethi ngihlalela abantu abami ngummaso lokudisa emendweni othi angizukukhama ngihlalela abantwana. Siqale ingoma kabamkhulu uGamchirire ethi izinto zami. Uthi izinto zami ngiyazithanda noma ngiyazithanda uma mina ngibhema imbuza. Ingoma eromantic ke leyo yesikhethu ngiyithanda ngiyokuveza ithando emlini omthandako. Manje ke yinto ukuthi amandebele akasi romantic, amandebele abukhethu khulu bebe ukuthi nathi simandebele sibalekele isindebele sekhethu sibale ukuthi siyokwenda kosozizwe ngoba sobungcono ngapho. Into eveza bomna ukuthi isinto ngesethu sinto ngesekhethu thina siyakhona sibona abatsha sikakhale phezu kwesinto. Yizwa kamnandi ehle yakhe sedobho umlalelo olandelako. Ekwekwezini angilotshise Branco. Uyazi Branco, mina nginombono wezinto ezinjengalezo ukuthi manje ke abantu abatsha ukuze bakwazi ukusazi isikhethu nakho konke ngokufanelekeleko, isikhethu esijoba sinjalo, ngathana into le ithi manje mzukana umuntu ayokhuliswa ayokuwelela kubo baba. Phela umuntu nangabe uyowisela musuyisela kubo baba, nakawisela kubo baba uwelela kubo manje sekungubaba ke namhlanje. Umuntu lo kuzokuthi manje ebusokane napha umuntu nakayokuwela, yazi ke kufundisa into ezisikhethu ezi nokuthi ke kufundiswe nokulama nokuhlonipha nokho. Into njengehlonipho le ngathana abantu babuya nayo lapha ekuweleni apha. Umuntu akahluka, umuntu ke kube nomehluko ukuthi bani mara madoda hey ukuwisela noma ukuwe lokhu ke kuyamakha umuntu, kuyamenza umuntu kube ngumuntu, kube ngubaba, kube ngumuntu othembekileko. Uthi zonke izinto ezibaluleke endodeni nafanele uyothatha fanele ibeleke njani, nakuyoveza indaba fanele ezeni, zonke into ezingalezo fanele ukuthi ngamanye amagama umuntu lo njengoba yakuwelela kubo baba nje sekakuwela njaya. Into ezibuzwe, izinto ezifundiswe. Isikhethu esi akhe kube nalapho manje ngathi sifundiswa ke khona, ngoba njenganje nakusiyafundisana la sifundiswa la and abanye abazi. Yazi amasokana amatsha abhimba phambi kwaboma abazi, kufundiswa phambi kwaboma. Kanti ngathanda abantu abamanje bathi nabangale kubo baba pha akhe babe nezinto abazubhelela zona, umuntu akwazi nokuthakazela isikhabo khona ngale. Umuntu abuye ngala kuyindoda epheleleko ekwazi ukubongelela isikhabo, ikwazi indoda nayibuya ngale yazi imithetho yesindebele nokuthathana nenkomo zonke izinto zikhamba bunjani. Ngimzwile, siyabuya. Siyakhala Mosan City, imirhatsho ye-SABC erhatsha ngamalimi wesintu nendabuko ayikuhlangana ukukhakhazisa nokuphakamisa ubuhle obuvangileko bamasiko wethu njengamasewula Afrika. Ikwekwezi FM nayo ikhona ukuyokuveza ubuhle besindebele. Mandebele sekusikhathi sokuzikhakhazisa ngesikhethu, sihlangene nentshaba emnyanyeni wesiyakhala Mosan City. Siyakhona sivunule sibahle ngemibala yethu kaNdebele. Kungomhla ka-28 kuMgwengweni 2025 kuzabe kulimbatho negido eSun City. Uyokuthi usalelani ubuhle bungaka #sibahle ngesikhethu.
simhatsho ikwekwezi FM sithokozisa omunye wethu uthandi mamakhe ngokukhethwa bona ayokuphatha umnyanya wemirhatsho yamalimi wesintu isiyakhala Mosan City ngepelaveke yangomhla ka-28 kuMgwengweni 2025. iphimbo nginguthandi mamakhe ngudade iphimbo lamasokana Ungaphundwa liphimbo lamasokana liphambi kwamasewula Afrika athanda isintu. #sibahle ngesikhethu. ulalele ihlelo sithini isindebele lapha kuKwekwezi FM ngingubranco ngikhamba nethekeli zami ingwenya amabhande no Nika Mabhena ulungile dume ngokwaziwa njalo kodwa ke hayi uhle umizwa ehlelweni elithi isithunywa sami noMindlo Love ngabomvulo sisazi esidephileko ngesintu sethu kangangokuthi kube nomlaleli lapha dohotere obe nombuzo njengoba namhlanje sikhuluma nabantu abatsha ngabantu abatsha begodu samukela nabantu abatsha nje nokho kujayeleke bonyana ehlelweni kuba khona imibuzo evelako bese ithekelezi ayiphendula hayi ngombana ke lo umlaleli ngimbona qhakatheke khulu ngokuba umuntu omutsha nombuzo wakhe nokuthi umuntu wabantu abadala bengabona ukuthi hayi ufike kuhle namhlanje ngiphethe izithekeli ezizakwazi bonyana zimphendule ngizokhe ke ke ngimdobe umlaleli lokho esimizwe kilombuzo awubuza ko. abantu badandabulena manje abantu balimazana abantu banamavu Nanguyena Lotshani ngemhathweni elangeni elihle labo baba bengibawa ukuba ngohloka igama mina nginomraro bengibawa umhathi nenithekeli zakhe zingirarulele wona ngimntwana okukhulela ekhethe emkhulu wakhe umma wendre kwesinye isibongo ubaba naye uthethe umma omunye manje ngikhuliswa ngugogo nobamkhulu basaphila bobabili abomani bakhona ke nabomalume nabomramama konke nabomzala sihlangene manje inkinga yami kuba ukuthi ngimuntu wabezimu ngithwasile manje ke ngiba nenkinga yokuthi akusana kuhlalisana okumnandi ekhaya ngizama ukuthi abomani nabomalume asisabone ngelihlo lodwa sinabo manje ngaba umuntu ozithengela istanda ngazihlomela umkhukhwana lapho manje mina isifiso sami bekukuthi ngifuna ukuphuma ekhethe emkhulwa nokho ke angikathathi befuthi ngisesemfishazana ngina 26 yeminyaka manje impilo ayisekho nabogogo nabobamkhulu nabo bayangikhombisa bona impilo ngeke ibe khona as long as ngisahlala ngakule jarita le manje bengibona kungcono ukuthi kuchide mina ngombana mina ngisizukulwana manje bengibuza ukuthi ngiyiphi indlela eright indlela elungileko ikambiso elungileko yokuphuma ekhethe emkhulu ngikhambe ngiyokuhlaliswa estandeni sami ngaphandle koku mhlambe ngaphandle kwatisa abezimu ngithi ngibawa indlela eright yokuphuma ekhethe emkhulu ngikhambe ngiyokubekwa estandeni sami ngebanga lenruhu evukako le manje bengibawa ubaba nenithekeli zakhe zingicazulule kule nkinga engihlangabezane nayo ngiba ukuthi isikhethu sithini lapho ukuthi umzukulu nakaphuma ekhethe emkhulu akhambe aphuma azisihlomela umthatlana wakhe lapha ecada apha kwenziwani kuba nesilwane esihlatshwako uthenga utshwala kwenziwani bengiba ukubuza lapha ngiyathokoza ya asithome lapha ke ngingakayiphoseli ngakuwe dohotere le ngizoyibeka ezandleni zakho kokuthoma ke mlaleli umuntu akabi sekhethe emkhulu wakhe usekhabo omkhulu silungisa ilimi sithi usekheno omkhulu wena kusekhenu elikhulu nakungimi ngiyokuthi ngisekhethe emkhulu angisisekhethe emkhulu wami ngisekhetho omkhulu kusekhethu elikhulu sekhethe emkhulu
kodwa awusisi isizukulwane lapho umzukulwane wena ngoba umzukulu lapho umzukulwane kusekhena omkhulu dokotela uyabuza ke ukuthi impilo ayisemnandi nebekhethe omkhulu abomzala abomntamama abomaluma abomani aloke ngifuna ukuphuma ngimuntu wabogogo ngimuntu wabobamkhulu ngingenzani ukuthi ngiphume ngizitholele yami indawo ngaphandle kokuthi ngithukuthelise abangiphetheko. Ngiyathokoza Bhokolo. Akhe ngiyivule ngalendlela. Ngiba ukuthi sizisise ukuthi kunomehluko phakathi komuntu ofana nami onebizelo owembulelwako nomuntu ngembuleliwe mhlambe angeke okay nomuntu onganabizelo. Abantu abo abafani. Mina njengombana ngithwasile nginendumba isebenza kwamabhenki yokuthi mhlazana ngiyokwenda bazokwenza lokho abakwenzako nabaqeda la babuye bazoyikhulumisa indumba le bathi indumba le iyasuka la siyithulele enye indawo kodwa indumba le ayifiki ihlalise kwamahlango bazoyithulela indawana ihugu lapha bayiba indawo le bayithiye bathi la ukusuka la kuza lapho kwamahlango ukusuka la kuyalapha ekhoneni kwamabhena indumba le ihlala la bese ifike itshalo lapha indumba leyo umsebenzi loyo nawenzekako ufana nomsebenzi lo lokha nangiza kugoduka ngiphuma kwagobela ngiya ekhaya umsebenzi ofana naloyo manje ke umfo la ukhuluma ngokuthi uthwasile yena kodwa nakhange athi ukuthi uthwase idlozi liphi lekhabo omkhulu nofana lekhabo na manje begodu leyo lilwazi eqhakathekileko ngombana nanginganalo angikhona ukumphendula kuhle kodwa ke ukuphendula ngigeneralize ukuthi umuntu nakathwasileko anendumba into ezifana lezo engapha impilo ayisisemnandi nangabe uyaphuma ende akaphumi ngokuthi uyathatha uphuma ngokuthi ngitholele indumba le indawo etsha njengeqadapha nofana kunala ngithole khona ukuthi indumba le ngikhona ukuyishoma lapho indawo enkulu ngizokwakha nendawo yokuthi ingulane zilale lapho nangabe ingulane zami zibuya kude zifuna ukulala izinto ezifana nalezo manje nakazokuphuma ekhaya uzokuphuma njengalokha umsebenzi wakho ufana lokho nakagodukwa kuba nembuzi ehlatshwa kunento ezifana lezo kodwa uphuma ngokuthi utholele indumba leyo indawo etsha akaphumi ngokuthi yena uyakhamba ngoba umuntu ekhabo nofana ekhabo omkhulu lahlala khona akaziphumeli Dokotela kuyibambe njalo akhe siginya amathe siza kubuya siqedelela indaba le bambiza ngomakhosokela mbongo basi chingwenyama mandebele bayide ngwenyama isitshaba samandebele umakhosoke kaMbongo indlula mithi kaMasuka sukile yazisa sonke isitshaba samandebele bonyana ingoma seyifikile ngemaphethelweni ngeke kuzathi mhlane amalanga ama-21 kuye umgwengweni kube zinthwalela zemakhosaneni kuthi ngelanga elilandelako mhlane amalanga ama-22 kube sithwalela sekosini bese kuthi mhlane amalanga ama-25 abantwana bayagoduka bayaphalala kalelo langa bayede ngwenyama bayede ndebele phezulu bayede ukukhumba isahlela zomlilo esiko ikwekwezi FM ikuthuthukisa ngengoma ezitshisako nendaba ezimnandi ezithinta inhliziyo kukhanya ba kwamambala ikwekwezi FM emzuzwini bunane ngaphambi kwesimbi yekhomba ihlelo lithi sithini isindebele nginethekele zami sipho sakhe mbuso muhle kadlalisa kabongwa amagobholi nodokotela Lungile Nikhamabhena namhlanje sikhuluma nomuntu omutsha sikhulume ngomuntu omutsha nesikhethu aloke ngaphambi kokuthi siye ngentolo sithole umbuzo ovela kumlaleli bemphendula lapha udokotela endabeni yokuthi akusahlaleki ekhaya ekhethemkhulu aloke ngenzeni ukuthi ngiphume ngaphambi kokuthi ngivuse abaleleko
yamphendula ke lapha ke udokotela njengombana umuntu onelwazi begodu ophiweko lesi siphiwo naso mlaleli lapha veza khona ukuthi angeze waphuma wathi uphuma ekhaya ungaveza kwaphela ukuthi utholele indumba indawo lapha abantu bazakwazi bonyana ke bafike khona kwesibili qhakathekile ke mbala nami kungifikele ukwazi bonyana uvuswe ngiliphi idlozi ngoba nalokho kuzokwazi bonyana kufuze ukhulume nobani kodwa nange ngiyethemba bonyana lependulo akuphe yona nalombuzo azibuze wona uyakuphendula uzokwazi bonyana kufuze ukhulume nobani khona lapha ngiyichiye khona ipendulo yakho dokotela awa uyeke kuhle khulu ngiyathokoza thokoze khulu kwamambala hayi mlaleli sinawe sikhamba kamnandi khulu kwamambala njengoba nake sinande siseqele ngapha sidobhe iphimbo lakho akhe siyodobha omunye osithumele iphimbo sizwe lokho asiphathele khona sithokoze baba uBranko mina kwethu ikulumo yenu le yihle khulu imnandi sekuya ngomuntu mina kwethu ukuthi umuntu ukhetha yiphi impilo umuntu uyazikhethela impilo mina angizwa ngomuntu nangimndebele mina sesigijima sifuna ukuphila isikhuwesi amakhuwa la waya basenza isikhethu sethu abanandaba naso baqale isikhabo nabo banesikhabo manje asazi ukuthi ilutsha leli sizokuphelela kuphi nasigijima isino zesikhola kangaka ngomana ziyasilwisa zisihlekisa nempilweni thokoze ngumongezi uKabini baba kanokuthula emlotho sithokoze khulu kwamambala Kabini hlalithwa sithokoze khulu kwamambala hayi ngikuzwile mina ngombana ke sihlubula isikhethu sokumbatha isikhabo lomuntu ongakambathi isikhethu uyizwa njani na nje ngwenyamabhande ngiyatlabaza ngamaphuzu aveza balaleli anamandla simjemba iphuzu lakamnokotho ubuzile ukuthi abesana baka sithi ingabo ngibe lithi ngayibuza nami kuFacebook ngathi indoda ezizwa ayingilandele abomma babuthelela lendazana amahlawu babuthelele tot nesikidi noma 14 ngendoni sinayo labafunda khona ukuthi itsheletsele yini yenzani bakuthola lapho bonke hleze abanehloko nendlela ezoko bazibuthele balalele manje nasizabonga abantu bengubo sithi isikhulisa abafazi bakusasa abafazi bangomuso abomalokazi nabangomuso sikakhulisela ubani manje abesana bakhanga nabobaba babuye bamasokana babuye bazikhohliwe ukuthi indawo yabo yikuphi uthole umsana banga ikapho nechiku ebani kanti lapho uyakhona bamtshela ukuthi msana ekhaya wena uhlala nje ngoba ngokho umuntu nje ngekho umuntu nje manje ngiyalilangalela ukuthi abesana bechiku abakathithili basongozwa kokhunye kesisukume yandebele uphinde akabani le yendebele umntwana oduna umntwana omsana umebatha uthini umbela uthini indeni zephasi ezingaka ukuze kusasa nakavunisa wakho umntwana sibe nawe hlelekile nawe uhlungiwe nawe unqophile beke kamnandi ngwenyamabhande bewangikhumbuza nobaba okhe waveza lapha utsho khona uthi liyazi isokane lapha livela khona bonyana lifundisweni ukuthi liziphathe njani naliphambi kwabo baba aloke kwaveza ke lapha ukuthi ngathana bayafundiswa nakho uyaveza ependulweni nakho bonyana bayafundiswa hlala kamnandi na njalo thekeli zami ngibawa nilayelise kwanamhlanje singithokoze khulu ukuba nani besifisele ilutsha ilanga elimnandi labatsha kusasa ngwenyamabhande ngiyathokoza ngithokoza kakhulu bohola kwentombi sesikhathi samina asangiphethe amaphuzu lapha esinesikhathi siwendlala sikhambe nawo akusenanda ngithokoza ithuba elikhulu kangaka ngilithola emhashweni omkhulu wethu kukuze FM toza indlela yabalaleli ukuthi naliphi lapha bakhona engizwe ukuthi man noma sikathini nasingayapi ubaba ngubaba thokoze khulu kwamambala awasazokhamba kwenyamabhande kwenyanga yabantu abatsha le sizoyibamba ngalendlela esibambe ngakho into ngale Dr. Mabhen ngiyathokoza emhathweni omkhulu iPekwezi FM ngifuna nokutsho ngiba ukutsho kumlaleli ukuthi isintu yinto efanele ayazi into yekhabo begodu kunekhasi la angafunda khona ngesintu nakaya ku YouTube
libiza ukuthi ikesi yakwaMntu ngimi umnikazi wekhaselo asifundisaneni sazi ukuthi imikhuyini begodwa bakhumbule umlalela akhumbula sekhaya ukuthi kunabantu abanezizelo abantu abembulelwako singabahlanganisi nabanye. Ngiyathokoza. Sithokoze khulu kwamambala nizwileke balaleli inkosi yakwantu nawufuna ilwazi elaneleko nelidephileko singazikelane ngilengangani kodwa nawufuna ilwazi ngobuningi ngendlela ongafunda ngakho njengomuntu omutsha yotshinge lapho. Ngithokoze khulu kwamambala thekele zami